dobar dan svima koji su tu i onima koji nas prate na YouTube kanalu. Danas nam je drugi čas po redu za učenje znakovnog jezika. Danas ćemo ponoviti ono što smo radili prošli put. Nadam se da ste nešto zapamtili. Pa možemo li da počnemo? Počet ćemo od jednoručne i dvoručne azbuke. A, B, C, Č, Ć, D, Dž, Đ, E, F, je li F, G, H, I, J, K, L, Lj, M, N, Nj, O, P, R, S, Š, Š, T, U, V, Z, Ž i Z. Idemo dvoručna. A, B, V, G, D, Đ, E, Ž, Z, I, J, K, L, Lj, M, N, Nj, O, P, R, S, T, Č, U ili U, F, H, C, Č, Đ, Š i Š. To je što se tiče jednoručne i dvoručne azbuke. Sad ćemo da nastavimo da učimo nove gestove. Ali pre toga ja ću da vam prevedem na znakovni jezik himnu gluvih osoba. Molim te, Marija, čitaj mi polako. Mi nismo gluvi, čujte i nas, ljudi. Jer naša duša kao i vaša čuje. Iz našeg srca zvuci divno bruje. I pesma mila na život nas budi. Mi nismo gluvi, mada smo bez sluha. Gluvoća ljudi u ušima nije. Gluvoću pravu duh i moral krije. A naša duša od zlata je suha. Mi nismo nemi. Čujte naše glase. Veselo srce što ih rado daje. Časove sreće i nežne drhtaje
iz duše žive bezbrojne uzdahe. I za nas život prepun je milina, a naše grudi bol ljudi raskida. Dok tuđa sreća naše srce dira, a duša plovi poput plavih visina. Mi nismo gluvi. Oh, ne recite da smo. Mi nismo nemi. Naše srce zbori i peva pesme kao slavuj u gori. Naš sluh i govor mi njemu slavuju dadosmo. I dokle ono za nas zbori, sluša kod mnogih ljudi, sva su čula zdrava, al avaj, srce ledeno spava. A carstvom tame prekrita im duša. Glagoli. Biti, biti, moći, moći, morati, morati, plašiti se, plašiti se, htjeti ili htjeti. Imaju dva gesta. Htjeti kao h, htjeti ili htjeti. Ići, ići, gledati, gledati, čuditi, čuditi, poslati, poslati, uzeti, uzeti, voljeti, željeti, zavisno od situacije. I kad kažete gest, na primjer, ja tebe volim, ja želim tu torbu. Znači, voljeti, željeti je isto. Može tako, srce, ljubav i tako dalje. Parola snađi se. Viriti, viriti, držati, držati, pronaći, pronaći, samo ću ja dodam, ovo ide tražiti, tražiti, izgubiti, 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 tražiti, tražiti, pronaći, našao sam, pronašao sam. Ja ću uvijek za gestove koje nisu u knjizi fotokopirani povezati sa sličnim ili povezanim gestovima. Raditi, raditi, ne raditi i zaraditi platu. Vikati, vikati, padati, padati, biti poslušan, biti poslušan, ući, ući, znači ući, 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 izaći, povezat ću, ući, izaći, ući, izaći, platiti ili platiti, razumjeti,
razumjeti, objasniti, objasniti. Imaju dva gesta, pokazat ću oba dva. Vaspitavati, vaspitavati, a opšte prihvaćanje vaspitač kao osoba, vaspitač, ovo je član za osobu, i vaspitavati, vaspitavati. Razgovarati, 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 čuvati, čuvati. Sad dodati još jedan gest. Ovo je čuvati. Čuvam decu, čuvam pare, a ima kad braniti se. Braniti se. Braniti. Odbrana i braniti se. Položiti ispit. A kad polažemo vozačkima, položiti ispit, je li tako? Ili pasti. Čekati, čekaj, može jednom rukom samo čekaj, može i s drugom, može s oba dvije čekaj. Sad, pošto je, povezat ću dva gesta i dva pojma. Znači, ovo je kad čekaš. Čekaj autobus, čekaj, doći ću. Međutim, ima gest za nadu. Nada je čekanje i držanje palčeva da će nešto stići. Nadam se, nadam se, nadam se. Znači, ovo je čekam bilo šta, a ovo je nadam se, na primjer, da ću dobiti 5 na kraju godine. Ili, kao na primjer, Vaso se nada da će osvojiti kladionicu ili igrice. Pridjevi ili pridjevi. Ono što opisuje kakav je nešto ili čije je nešto. Marija, molim te. Lijep, lijep, ružan, ružan, dugačko, dugačko ili dugačak, kratak, brzo, polako, polako, dobro, dobro, loše, loše, visoko, a ima gesivo, visoko, visoko, nisko, ja ću se povežem, nisko, imamo gest, tu ga nema, duboko, duboko, spiralni pokret ide visoko, nisko, duboko, bolje, bolje, najbolje, najbolje, veliki, veliki, mali, mali, a može ovako, mali, mala, malo, jedna je reč i gest. Mnogo, mnogo, malo, malo, srećan, srećan, ja ću samo da se nadovežem, nesrećan, nesrećan, nesrećan i ovo je tužan, bukvalno zalozana faca, tužan, jer je sve padne dole, kad si srećan, sve se otvori, srećan, tužan, tužan, pametan, pametan, glup, glup, odmoran, odmoran, umoran, umoran, vrijedan, vrijedan, meko, meko, obično, obično, javno, javno, tajno, 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 vruće, vruće,
hladno, hladno, hrabar, hrabar, prljav, prljav. Ja ću nadovezati dva gesta koja tu nisu. Ovo je bilo ovako mnogo, mnogo, ima puno. To je ono što ide iz ruke što je malo pribrašnjava. Puno. Puna čaša, puna kesa, puna kanta. Prazno. Prazno. Možete okrenuti ovako, možete ovako. Prazno. Prazno. Ima ovo. Kukavica. Ovo je hrabar, pardon. Hrabar. Ima gest za kukavicu, ja ga moram pokazati. Kukavica. Ili ovako. Kukavica. Da. Stari i noviji gest. Kukavica i kukavica. Jesam u pravu? Jesam. Moja djeca koju učim se smeju gestovima i ja pokazujem i jedan i drugi koji je u upotrebi. I to je ok. Meko, meko, tvrdo, tvrdo. Upitne, upitne riječi. Ili upitne riječi. Ko, ko, što ili što, što ili što, koliko, koliko, gdje, gdje, ili, znači, ako je ovo bilo ili, ponekad. Ponekad. Kada, 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 kada. Zašto? Zašto? Kao da kružite, ruka dole, dole, izgleda kao da kruži. Zašto? A odgovor je bio zato. Odličan. Zašto? Zato. Niko, niko, nikad, nikad, nikad. Odakle, odakle, odakle. Čime? Ovo je gest za č, stari gest za prsnu azbuku. Čime, čime, čime. Kuda, kuda, kuda. Još jedan gest sam imao tu koji nisu bacili. Ovo je bilo čime, čime, a ovo je čiji. Čije je nešto? Čije? Ajmo dalje. Boje, boje, boje. Crvena, crvena, žuta, žuta, plava, plava, zelena, zelena, bijela, bijela, narandžasta, narandžasta, kafena ili brown, kafena, ljubičasta, ljubičasta, roza, roza, crna, crna, siva, siva. I to su bile boje. Brojevi, brojevi. Palac, jeste. Brojevi, brojevi. Njih znam ovako. Nula, gledajte me, nula, jedan i brojimo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 je najčešće upotrebi ovako. 10, zato što svih 10 prstija smo izbrojali. E sad idemo. 11. Rotacija oko zgloba šake. 11. 11.
pa onda 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, sad je razlika 20. Znači, ponovit ću opet. 0, pa do 10 brojite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, to. 12, rotacija. Ovako, pa 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20. Nemojte miješati, molim vas, i vi koji gledate na YouTube-u, i vi koji ste tu, 11, 12, 20. Znači 2, 12, 20. 2 je ruka mirna, izbrojali ste 1, 2, 2. 12 rotacija oko zgloba šake, 12 i 20 pokret ka naprijed. Pa onda idemo 30, 40, 50 i tako sve do 90. 90 ide 100. 100. 200. 300. 400. 500. 600. 700. 800. 900. 900. 1000. 1000. I ovo je milion. 1000 i milion. Merne jedinice. Merne jedinice. Dužina. Dužina. Širina. Težina. Visina. Visina. Metar. Znači ovo je metar. Metar, kilometar. Kilometar. Kilogram. Zašto ovako? Starinske vage, starinski tasovi. Kilogram. Litar. Opisni. Temperatura. Temperatura. Ako. Orijentacija u prostoru. Orijentacija u prostoru. Ovo je gest za prostor. Kad se misli na široki prostor vanka ili koji ne možemo da obuhvatimo granicama. A kad se misli na prostor mali kao što je zbornica, ovo je bila zbornica, bila soba. Ovo, na manji prostor. A ovo je orijentacija, zato što gledamo, orijentišemo se u prostoru. Gore. Dolje. Ispred. Ispred. Ima gest. Ako je ovo ispred, jedna ruka je reper. Ispred. Ispred. Iza. Iza. Ali ovaj je najusvojeniji. Iza. Iza. I ja ovaj izbjegavam zato što ovaj znači i juče. Zato je ispred, iza. Ispred, iza. Blizu. Daleko. Vidjeli ste onu razliku? Visoko, duboko, daleko. Lijevo. Lijevo. Desno. Istok. Istok. Zapad. Zašto? Istok, sunce se rađa. Zapad, sunce zalazi. Izlazi sunce, zalazi sunce. Sjever, jug. Vidite tu razliku. Znači gore, dole. Jedan pokret. Gore, dole. Sjever, sjever, jug, jer se misli na strane svijeta.